Ai ba ulamin Yamal Unkren kat ba umon kat ba okwa ndri nakaling jongi ngin pen krep ha pan penlim ya ka Spain ha kane ka semi final kane ka jingkren jongi rangi lekai jonga France ha syaban mi madan Persia ya ka Spain ha ka ba ka France kladone ka jingkermen dik pan poi final ha ka sin ka balai lenter ha ka World Cup bat ya ka jingkermen jonga France pan poi ka final World Cup la penduk jingkermen lupa da ulamin Yamal da kebaong baka France kan poi syaka final World Cup hakasin kebalai lenter lane day mangi kaban penlim laisin lenter ya ke Spain haki semi final kumta ke jingkeren jeng ulamin Yamal kala urlong shisha namar baka Spain kala penlimno ya ke France hake semi final ke European Championship Arajar Arfusau nang takla penlimno haka semifinal ke Nation League nang takla penlimno sam tapat haka semifinal ke World Cup haki light league semifinal ki competition ki bahe penlimno ke Spain ya ke France kumta ke Spain kum ke champion haka Euro Arajar Arfusau mentapat kelapoi hadu ke final haka ne ke World Cup Arajar Arfusau hadu pa okalin MOP hadin belakut ke jing lekah ne kemit pelapan map ya ki fans ki nong kersian jong ka France dak paong bangim sngau dan hok hiru bangin poi sedu ka final lada kalong kum meta ke jing lekah hakane ke semi final namar ke jing lekah jongi nadu ka basdang nila persyang ban pres dalai ya arngut kata kamut bagi rang lekah jong ka France ki den kam hadu laingut banyale Persia yaki arngut kirang lekai jong ka Spain kumta hakane ke jilekai ngila duno ya ka teknikal lane ya kita ki buci lekai ka bangim sngau dan hok hiru pangen poi ka final namar ngimla banyale kai bha hakane ka semi final Persia ya ka Spain namar watlang layo ya ka bola ki kejat jongi ring ngimla dalai pan raja khamat banyo tep gol Persia ya ka Spain kumta habang ngimla benekun para marway gidon kam da laingut yaki arngut kumta ngim sngudun hok hiru bangin poi sidu ka final da kum kane ka standard ke bang yalekai hakane ka semi final wadla okalin MOP ula debut hadu prakol hakane ka FIFA World Cup Arajar Arfusau pat arfokol haka history jeng ka FIFA World Cup Henry haba ajeng keren hadin bakut ke jilekai ulapan mapen bani ki fans jeng ka Fran namar hakani ke semifinal ulah penpau da ke boong baka France kam don yang kata quality ya kata standard pakan dehok ban poi shedu ke final namar kamla benlekai Persia ya ki rang lekai jong ke Spain ki balai lekai bha na dubas tang hadu ke bakut ha ke baki rang lekai jong ke France ki dan kam da laingut ban ya kun Persia tangai ki arngut ki rang lekai jong ke Spain kumta ka France menta ka hapane kun satang banek keni jika kerdan ke balai hakane ke World Cup bat kan se kendu Persia ya ke England lana ya ke Argentina ka wei na pedeng jugine ka Ban Salim menta kamit haka semifinal ka ba lada ke Argentina kan limno haka semifinal kumta ka France sinpat kan se kun Persia ya ke Argentina haka ji keni ya kerdan ke balai bala jawab England kan rem sibit damit kata kemut ke France ke hapne keni ya keran ke balai Persia ya ke England tetungan sepej sama takamit mana job hapdeng ke Argentina bar ke England keblai sibun